Anyang aki din! Nakapulas ka lakay? Sa di naman ti papanamon. Mapanak man ijay ayan ni pare dino bakit? Tapa ijay. Inakman kasarita ni kumparek. Bareng adda mayawis na trabaho. Ay katwa na. Sa bagay, di dino, saan amaaw-awanan iti trabaho? Ay, manumat din alawas nga awan trabaho lakay. Wan nga rod bakit? Awan pa yun pangalaan iti pagabasto. Anya lakit din ay ati kastoy abiyag. Adan tulak ta ka di. Anya lakit din. Aganos ken aggagat talaeng. Anos ken gagat laeng. Saan mat nga minakanayon nga da trabaho? Adalat tamat ajay maawanan ka. Awan gayam trabaho mita paray. Awan nga rod pare. Duamot din alawas nga awan trabaho. Awan pa yun pagabasto. Ayaw na yun ti kastoy. No kaya't mo, umay ka makitrabaho ka na kamay paray. Ay sa dino tayan ti trabaho yo ita pare. Ijay ilay paray. Mayat mo tijay. Nasingpait kan mapangnamnamaan ti boss may. Kasta ka di pare. Ay, pang-aasim man nga rod tayo sa raknak. Ay kutpo na paray. Intun bigat, masapa kang umay dito'y balay. Makigiddan kan kanyakaw na mapan ijay ilay. Iti kasta, makasaritam itinasaya at ni boss. Ay uwan man nga rod pare. Ala, agyaman ak unay ha. Awalan yaman na pare, si kakid di mo. Basta umay ka, intun bigat. Anya ngay matiim may imbaga ni pare Lando, lakay. May nagdamag iti trabaho bakit? Awang kanot trabaho na ita. Kasta ka de, kat ayabam ijay trabahom. Kaasi damot no awan pangalaan da iti pagabastuda. Sapay talo ti anak da. Wen bakit? Iso tinagsaritaan mi itay. Imbagakin ko na masapa nga umay intun bigat. Taggiddan kami na mapan iti trabaho. Aywan tapno personal makisarita iti bosyo. Ngam ni kita-kita umot no maminsan ngamin ni Lando. Kasla, kasla adda bagbag titnan humaminsan. Day tangarod bakit? Manyangay nga rod. Kaasi mo iti pamilya na no awan trabaho na. Kita-kita lakay. Sapay sikat ti mangisarakan ko na iti trabaho. Adu ngamin ti mangibagbaga. Nga iso akanayon maikat iti trabaho. Gaputa adu ti ririna. Kasla dadael ti ulo na numaminsan. Ta isuruan na pa'y kano ti boss. Pudno na ita. Sapay la kuma. Ta saan nantong aramiden ijay. No bilang lang. Bakit? Paglakit ding, tada ni pare dino. Bareng makastrekak man ije pagtrab-trabahuan da. No kasta nga rod, sa paam ti bumangon inton bigat lakay, tapno makigiddan ka kenkwana. Wen bakit? Lakay, pangaasim man ngamin. Tano bilang makastrek ka iti trabaho. Saan mo ko mga aramiden tikas iti inaramid mo iti sigod ang nagtrabahwam. Saan mo ko mga ibagbaga, kan saan ka nga agat-atap, nga addamang daddadael ken ka. No maminsan ngamin, day ta ti pakaikatam iti trabaho. Si kakit dimot bakit? Saan na mapasamak day ta? Saanon? Nasaya at ano kasta? Kanti kanayon ko nga ipalpalagip ken ka. Iti amin ko mapagtrabahuam. Saan mo ko mga isuruan ti boss, ta nakababain. Anya? Day ta ti parikot ken ka Lando. Isuruam ti agpaspasweldo ken ka. No kasta, mangrugi ak nga rodan inton bigat, sir. Wala. Lakit din nakasaganagan, sir. Ay, si kakit dimot, sir. Saan na kumamot nga awagan iti, sir? Lando ko namlata kanya kon, sir. Ha? Ay ka, tuwa na. Lando, no day tate ko ram. Uwan, sir. Katagyaman ak unay iti panangawat yo kanya kiti trabaho. Awanan yaman na, sir. Basta saya atom, di pa nagtrabahong kanya. Agbayag ka. Ay, agyaman ak manan, sir. No kasta, mangrugi mo ni Lando inton bigat, lakay. Wen bakit?
Iso mo tinagsaritaan da kan ni boss itay. Nasaya at angarod no kasta. Uwan nga rod bakit? Naimbag laki din atay nawat da adagos. Kan pagrugyan na adagos inton bigat bakit? Sapay la kumaa, tamaanusan nilando ijay. Tapno bumayag ijay at trabaho. Ken tapno addamot ti regular apagsapulan na. Bareng no saan na mauma. Un alakay. Ken sapay la kuma, ta saan namanen nga ipakat ti dadael nga ulo na ijay. Day tangarot ti pampanunutek bakit? Ang mga no sumron to manay. Nakababay laki day kan ni boss Arthur. Kahit, kumusta ti may sal daw paray? Anya ti makunam dito'y trabaho tayo. Mayat paray. Awan makunak. Nagsingpot ni boss. Libre pa iti makan kan merienda. Ay, wala paray. Nasingpit at talaga ni boss Arthur. Man-mano ti boss akas ken kuana nga agpakan iti pangal daw. Aywan gayam paray. Mabalin nga ta ti agbalik ni boss iti kwarta no bilang laang. Ha? Ay, kituwan na paray. Mabalin lata. Iso na lang, naira naman nga danapanan na. Mano ko mati masapol mo ay paray. Uray sa nga ribo la kumaparay. Pagsakada mi man iti gasol. Naibusan kami ngamin iti rabi igait. Kasta ka day. Ay ko, dumagas ka iya balay buludon pa lang iya may sa gasol may paray. Ada mo istak ni iya balay. Ay kasta ka de. Ayuwan man nga rod pare. Ay, agyaman ako unay. So katakto nga rodag no agsweldo tayo inton Sabado. Anya pa ilang aramiden tayo ngay. Kat nalpas tayo matananangan. Intayo kid din. Tapno malpas adagos aramiden tayo. Anya. Si kakit himot pare. Kalkalpas tayo pa ilang anangan. Apay ngamin ay nga, dardaras ka. Take time ngamin na pare. Alakid din. Intayon. Ala, agpalpa kayo pa yan na impaglando. Saan kayo met nga idardaras? Take time, ako na ni Dino. Oh, intayon. Awan ti malpas no ado ti ina na. Ken ado ti istorya. Anya. Anyamatan dyan sirak mo Dino. Kasla na turay man. Ay, dahi tangarod sir. Iturayan na tayo matay. Oo na yan. Sa nabali sir, kasaritak tuman. Mayat mo dinidamo ang nagtrabaho. Ngam kabayatan na bubaybayang. Tumurturay mo tan. Sampay dagiti kakastang ugali ti Jack kayat ngagtrabaho kanya. Sir, Kan may sadyak kayat kan kuana. Malaksid iti kinaturay na. Kabayatan ti panagtrabaho na. Adok tiriri na. Saan amalmalpas ariri? siyak pa hindi mababain ka na kayo sir. Gapo iti kastang aramid na. Saan nabali sir? Kasaritak to. Wan man. Ibagam kan kuana dagiti Jack kayat. Ngam no naturay latta. Sa anak ngagpangadwa. Amang ikat kan kuana. Hay, awanan lakay. Kunak tumot kat. Ar-aramiden naman ng tikas iti inar-aramid na iti sigod ang nagtrab-trabahuan na. Ay, day tangarod ba kay? Kasaritam anilando. Ibagam kan kwa na abalbaliwan na mutikas jay nga aramid na. Mahiya din pag may time ako nada. Oho, kasano amabain day jay? Kat oray nakasango ni boss may. Kat sao. Anya? Un ba kay awan babain ni parilan daw. Iso akas taunay abain ko. Tasyakit nga ron tinang isaraking kwa na iti trabaho. Ay, oo na yan lakay. Kasaritam Ngam no iturayan na kamat. Ay ibagamon amang sapul iti sabali at panggadan na. Kasta talaga ti bagaking kwa na. Nagpatanggan pa lang ti lokaw. Di na mo nga iwanan ti panang tulong ti tao king kwa na. Ipaturay na lata ti kinaagin lalaing na. Anya ka din dito nga ibagbagam pare Dino. Pasensyakan pare ngam timakonak lang. No kayat mo nga agbayag iti may sa trabaho. Saan ko maati amin na kayat mo ti masuraw? Ha? Agasem mang ngamin, tasurwan pa yun ni Busing.
Uray kalkalpas tayo anangan, ket ibagam asigi kit dain. Agtrabaho kit dain. Ay, una yung nga. Kahit awan mo ti parikot iti dayta. Anya? Ay, si kakit di mat pare. No para king ka, ket ayos lang dagi jay nga aramidam. Ngam no kada kami met amang kita, ken makangkangag. Saan ana sayat pare? Anya? Kasayatan na si kang agtrab-trabaho, ket napakumbaba kalata pare. Urayam, nanya ti baga ni Busing. Saan asi ka tagdidesisyon pare? Sigamot pare. Ti importante agad husto mo dagiti desisyon ken isursurok no kwa. Wala, makamo ka pare. Itad konti sweldo may alawas, Lando. Ay ket thank you sir. Ngam pasensya ka na. Oray saan kan nga umay inton Lunes. Mangsapol kalaangan iti sabali apang gadam. Apay ngay sir. Nadalos mo ti trabahok dito'y site. Awan mo't parikot iti trabahok sir. No paraken kakat awan parikot iti trabahom. Kan no paraken kakat nadalos. Siya saan? Anya? Kasi din ako nak, mangsapol kalaangan iti sabali apang gadam. Yak kayat ti kasta. Nga oray nakla isuruan abos mo. Ay, sir. Ala. Saan kumamata kasta? Alaki din. Nagkadupay lang nga laulawatam. Awatam mo na iti swaldom, kat saan kan nga umay inton Lunes. Anya? Tiawanan bay na dino, salbagkit de. Tapay nga ungot ka nagawid lakay. Dayay adino, amok nga iso ti akin arami diti amin. Amok nga iso ti nang dadaal kanya kinibus Arthur. Iso anak ko na nga uray sa anak kanon asumrek inton Lunes. Anya? Awanan bain, awan serbin akong pare. Iso pa iti mang dadaal kada tao mat. Lakay, saan ka kumamot abastag pabasol? Ang mga no adamanan na aramid mo ije site asan anasayaat. Isu akas tamanen asaan da ka manen apastriken. Anya kumangay ti madingar aramidak. Awan mat. Nadalos mo ti trabaho. Isu akit di ti paraw-paw ti trabaho na. Isu ko matirumba nga maikat ti trabaho. Sana siyak. Anya? Adan to aldaw na daya adino ko naktumay. Anya lakid din. Isumo na pa na imbagbaga ije balay idi rabi imare. Anya? Imay ije balay. Na imbag ata naranaan na nga danila kay ko. Isuan nagis istoryada. Ay, una yan ti asawa. Naku nana, ani pari dino kano tinang dadaal kan ko na iti trabaho. Isu kano ti makagapo no apay ana ikat. Anya? Bagbaga am ti asawa mare. Ang mga numaidanon kini pari dino ti kasta nga ibagbaga na. Narigatan. Sapay ni pari dino matlang tinang isarakan ko na iti trabaho. Day tangarod ti pampanunutat mare. Mababainak kada pari dino nga agasawa. Taisuda tinang tulong kan kwa na tapno lang makastrek iti trabaho. Ay, una yan nga men ni pari Lando aya. Mala, bay amare. Kasaritak ni Lando inton malam. Saan kumamatakas na timapan mo ibagbaga iti tattao lakay? Anya manan ay ti basol ko bakit? Ne, no kasta, saan mo nga ammo ti aramidam? Kahit awan mo ta talaga ti dakas nga aramidak. Anya laki din aya. No apay aya, amapan mo ibagbaga iti tattao, ani pari dino tinang dadaal ken ka iti trabaho. Di ka di mabain iti kasta nga ibagbagam? Anya aga po ang mabainak. Kat pudnumot ngamin nga iso tinang dadaal kanya kiti trabaho. Iso ti makagapo no apay anay katak. Lakay, amangan no adda makangag iti dayta nga ibagbagam. Narigatan. Ayawan bibiyang ko nga uray adda makangag. Sana bali ta pudnumot. Anya lakid din. Unlakay, dayta tinakunada kanyak itay limabasak ijay balay da duning. Anya?
Nayalan doon. Talaga asyak pa'y gam, tatapin na nang dadalking ko na. Anya laki din. Amo pa'y daya kumparin. Anya ko bilang ti dadaalag king ko na ngay. Kitsigod mo ti nadadaal ti lukaw. Ibagam manday tagan ko na lakay. Bareng matauhan ti salbag alalaki. Sika lang arudan ti nang isarakan ko na iti trabaho. Ita, sika pa iti pabasulin na anang dadaal kanukan ko na. Nagloko talaga da alan doon. Aw mo madadaal king ko anan. Kung wala no dapay lang ti madadaal king ko na. Anya laki din aya. Sapay naglay ngagpabasol, di na pa'y panunutan nga umuna, no adda ti saan anasaya at ngay naramid na ijay. Nga iso, tinakaikatan na, hayan niya laki din aya. Si Kaki dimot pare. Apay anapan mo yung bagbagay ti tattawa siyak tinang dadalging kay ti trabaho. Ha? Ay, ket pudnumat nga main. Amuklatan na sikatin ang dadahal kanya kini Sir Arthur. Iso akal lahat-latan di panangibagana asaan ako na sumrag. Damagan ka man, anya pa lang ti madadalging ka pare. Ah. Sigod kamot ti nadadal. Alaman? Anya? Sigod kamot ti nadadal pare. Iso nga awanan ti rumbang adadalag pa king ka. Anya? Ibagam kay din na siyak tinang dadalging ka. Idinto taam mumod nga gintuturay ka iti trabaho. Iso asaan na nakaanos si busking ka. Iso nga inik ka na ka. Sa ita, siyak ti pabasulam anang dadalging ka. Ay pare. Kasi tinakunak pare, sigod kan adadaal. Awanan ti rumbang pay ang madadalging ka. Onya, kasta lang arod, tinaibagan ni Pari Dino kan ka. Pudno matimbagan ni Dino kan ka. Sigud kan adadaal. Awanan ti rumbang pa'y adadaalan kan ka. Ay, sumardang ka man siya. Saan nakadadala niya? Anya asaan? Amin mat ngamin agaraw mo kat garaw ti dadaal a tao. Samo pa'y ibaga adadadaalan da ka. Iso asan kan amas daw akasta timbagada kan ka. Anya? Oh, iso nga inton sumaro numanan nga adda pa kitang danam. Saan mo kuman maulit day ta nga inaramid mo. Nang runa no ti ibagam anang dadaal kan ka kat tinangisarek matlakan ka. Nakababain lando. Anya lakit din. Ang mga maulit tumanan day ta nga ibagada kan ka sigud kan adadaal. Salbag ka kiting. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ambot, umay ka man. Kumuyog ka kanyak, mapantay jawaig. Ape ayan, nanang. Anya mataramidon tayo jay. Ijayak nga aglaba. Oh, bagkatan da ito eh. Tay ganak mat da ito eh. Is, ape pala ngamin aya nga jiwaig ti kayat siya paglabaan. Saan latan nga dito'y balay. Agar aramig ko lang iti pagbanugan mo. Intun madamdama manan. Kunayo manan, nabanog kayo. Nalakit din na di nga ubingan. Anak ko, iso nga ijay ti paglabaak. Tapno saan nga ado ti bayadan tayo iti danom. Iso nga bunago mo da ito kunak abagkatam. Apay ngamin aya. Amamin aduyo abalnawan day tabado. Mabalin mo't nga maminsan lang. Tapno saan nga ado ti bayadan tayo. Ay, saan nga ado ti sao? Agawa amkit din dita, tapno mapantan. Bakit? Bakit? Apa yang hingawan mo't sumungsungpat? Awan da dito, napanda ijay waig. Anya? Ni, apa yang napanday dyan?
Anyat aramidon da ijay. Ijay kanu nga aglaban ni Beatrice, tapno makatipid iti danom. Anya? Apay aya, Alda ngamin mangmangag ko nga da nakita da ako bre jiwaig. Iso nga awanan ti mapan ijay. anya, kobra. Inak man surutan da bakit? Amang ano saan da mapuputan kat adagayam umasidag ka dakwa da ako bra. Ay sigay, agawaam, taibagam kadakwada. Oo na na. Nagswerte tamotan anak ko. Dua talang ada di tiwaig. Anya ay kumatiswerte dyan, anang. Awan mo ti kwarta nga naalat, ah. Kan kaslaki din kabutbutan nga, dudwa talang nga da dito, eh. Nya kalakit din. Anya ko matipagbot nga. Bakit? Bakit? Oh, apa ako sa tilangam? Kaslamatin nga dati tartarayam abumbay. Simpayan nagtamurang. Paghawit tayo. Anya, kaumumay milahang dito lakay. Saan ko pa analabaan da gitoy? Ijay kantun balay nga aglaba. Adda dakkel ako bra dito eh. Isong awanan tim umay dito eh. Anya, dakkel ako bra. Nanang, intayon, tatang! Anya dayjay. Apa anak ko ti Jero ti Jandi kayo? Ay, adama ti umis isbunay. Oh, kita mo. Yaks! Pare, Pasensya ka. Diyak nakita ang tagayang tao dita. Anya lakit din. Mabalin mo mati umis budita igit ah. Gito'y pa'y matwaig ti pagisbuam. Ay, kar-aryak ka nga tao. Ay kay, kunak ngamin no awan tao. Kan may sa, mayat ngamin na dangdanggak ti isbaw. No ti lang danom ti pagdiswan na. Anya? pare. Apay di mamang nga dako bra dito waig. Aha, kobra nga. Ha? Awan mat tinagit kita kasabali ang kobra. Dahito lang puto to ikaw. Ha? Yaks! Dugyot ka talaga, sika karag. Nay, apay nga yung pagsasawang dakitigas na. Apay, di ka mamatay. Anagit-gita tayo ito'y kubrak. Ha, delikado tayo ito'y. Tumukaw. Nanang, anya di ko na tumukaw. At dapat ikobramot nga imot na. Kaya gulay makadita anak ko. Hahintay ko tinagawid. Pare, aganad ka dita ha. Abangan to kawan na kati kubra. Ay, sapay la ko mata mapasamak da ito ibagbagam lakay. Ay, anya kalakit din bakit? Saan anasaya at tikas na nga ibagbakam? Ay, Maririta, saan mo nakita ni Karag? Saan lalim mabas ditoy? Ay saan mo't maray, apay aya. Ay, nangalakit din day dyan nga anak ko, aya. Kunak ngamin amapan gumatang iti si daan mi itay agsapa. Awan matan kat nay anyat orasan. Apay ngay akas ta. Ay, jakman amo iti day dyan nga ubeng. Imbis ko mga awanan ti parikot ko tabakit akon. 30 ti tawan ni Karag. Gamay na. Nalaklakapay nga aywanan ti ubeng, ngam iti iso alaklakayanan, ngam inuubing mat ti panunot na. Ay wun gaya maray. Amom kaday nga da kanu kubra ijay waeg. Anya, ada kubra ijawaeg. Kasta mo ti bagbagada. Iso nga awan ti tao amagmag na dito'y ayan may amapan ijay waeg. Ay. Imbaglakit din, tanay bagam kanyak mare. Istay mapanak ijay itay. Auntie Sofia, ada ka mag? Nay, kunak man no adda kubra ijawaeg. Apayakas la ijay tinagapwam. Wanantay,
Naggapo kami ngagpaiso igiwaig. Ningamin bakit ko? Dinaamong adagayam kobra iso napanda. Naimbag nga da sinurot da kami adagos nila kay. Tanaibaga na ang adda kano ti kubra ijay. No saan asim murot, ang mga no natukaw kami ni ti anak ko ijay. Ay, gayam anti, nakita mi ijay waig ni Karag. Anya, kat sa dinon nga iti ayan na. Apay, di yun na ibaga nga adda kubra ijay. Imbaga mi dadakin ko na ante. Ang saan mo tamamati? Kunanakit din, di pututoy na ti kobra ijay. Anya, ay, anya lakit din day jay akarag. Hala, bye-bye anyo ijay. Makaamumatan no matukaw iti kubra. Agawi na kiden. Kubramat nga. Ay, agbubutangan dagiti tao dito ayan tao. Gapon lang iti may sa kubra. Di daya amaw. Mas delikado pa iti kubra. Ngam iti kunada kubra. Yaman ng tidakda kamatam dita. Sa dinaw tinagap-gapwam, apay nga itakalaan. Ayan, jay sida ako nakagatangam. Awan. Natin nagkudya kwarta. May nga aldaw ko ang berberukan. Ngamjak maberukan. Iso ang narabiana. Kahit, apay nga rod, anabardag ka ngay. Ay na, nang alaam iti kwarta pinaggatang mo iti arak. Imposible nga da kwartam a pinanggatang mo iti arak nga ininumaw. Inusar mo di kwarta nga inted ko niya. Nga lagi din nanang. Natin nagkungarawd. At dalaang nangawis kanya. Isuan na bardaga kita. Kunak man numay sa aldaw mo a binirbirok di kwarta anatnag. Apay ako namanan ita nga da nangawisken ka. Ay, basta natin nagkudya kwarta. Saan nga nagatupay ti sa lunsod mo? Nga ka lang itin babakitan. Anya lakit din day ta pa nagsasaon kanya kon. Nagando ka saan? Mapanak man lang iti silid ka. Hoy! Bakit ha? Saan ta pa yan alpas? Agsubli ka ditoy! Lola, paiso nga tanga da kubra juwaig. Wala po. Iso asaan ka mapmapan ijay. Sino ay atin ang iba kang adda? Ang mga nagpaypayso. Nga jay mo, pututoy ni Uncle Karag ti kubra jay. Apay, anya ti kunan aya. Kuna na nga min, nga awan mo ti kubra nga sa balay jay. Dahil lang pututoy na. Anya ka di Lola. Anya ti pututoy akong kunana. Amangan mo't no jay. Kubra nga ibagbaga na ka isuday jay pututoy, Lola. Anya, ay anya lakit din. Nagalas mo't day tadakdakamatan na. Apay aya Lola. Anya ti madijay. Ay na, basta apo. Madijay kunan ang adda ijay. Saan mo atultuladan ni uncle mo akarag? Saan anasaya at ti aramid da a tao? Apay ka di Lola. Anya ti aramid na. Basta, saan mo nga asit ganda a tao? Ang mga numaalam di kinaluko na. Nawatam di ko nakapaw. Anya nga min aya day. Manya laki din aya. Di kan da mag-adama. Kasla nagmayat ti mapan nagdigo si Jaway ka. Nakapunpudaw. Ay. Saan ka mapan ijay waeg? Apay, di ka mabutag iji kung kunada nga at dadakkel ako bra ijay. Kubra nga. Napanak to pa iti karman ni Jay. Awan mo tinakita ka kubra. Bot-bot nga nyo lang ti magbagiyaw. Kano adaman ngagpaisaw. Tiliwag ka di Apay, baklaak da itarayak. Ulag lang da Jay. Anya kalakit din. Ay, baka amo ka itibiyag mo.
Ay ka talaga mat, asyak ti magamo iti biyag ka. Biyag ko nga raw, apay biyag mo. Anya, tasong-basong batang nakitan? Magtoy man day tawalis! Aha, apay mga itad ko dahi walis nga eh. Apay magak, amo ko nati pangusaran niyaw. Apay ubingak pay lang, ang mababao tayo. Di mo gayam iyawat day tawalis, ah? Sigay, Ne, anyaman ang tigal-kalkalin nyo dita. Ha? Apay nga the baseball bat dita nanang. Ay, toy, ti may bagay, amay baot ken kalakla kaya. Ay, nga lagi din nanang. Ay, ibatan nyo mo dita ah. Ha! Ay, di ka kayo manlaw na. Hoy! Agsupli ka dito! Ay, jak kaya. Kimaro ka man nanang. Dita ka. Anggal, sa dino ti papanam? Nay, siga magkaya man baut. Mapanak man iyawaig, inakagdigaws. Anya? Apay, saan kayo ang mabutang iya ko, Anggal? Aha, saan nga't paiso nga dako bray jay? Agul ulbod lang dagi jay nagkunkunang nga dako bray jay waig. Ay, iso? Wang, aguray ka man. Apay nga kaslawan tao dito'y balayaw. Ayan na ng kantatang mo ay. Napanda nagpalingki, Anggal. Imbati dak nagbantay dito balay. Ah, kastaya. Amo kang. Kahit mo ti kumuyog kanyak, mapantag di ko si jawaig. Maya ti jay. Naglamis ti danaw. Makalangoy kamay. Kabutbutang mo, Anggal. Baka ngayad na ngagpaiso ti kubray jay. Aha! Saan ka matanagan? Napigsa na ito ang kilmaw. Uray at dakubra. Kabaala ka patayin na jay. Ha! Ala! Sakti magamaw! Ambot! Ayan ba? Awan mo't lang dito balay. Anya lakit din. Kung nakabantayan na na ti balay. Napanan nga tada diyang ubingay. Amang ano na pala na gayaya, makadwa na dagiti pada ng ubeng. Naimbag ko malang, ano kakadwa na, nagiging kaayayam na. Kasanon, nung napanidiwaid. Saan mo't siguro lakay? Namin ano tamot nga binagaan, asan amap mapan ijay. Ay, kating kalata kitaan na anak ko. Amang ano ijay nga agpaiso tinapanan na. Wan man, mapanak idiwaid. Alak di bunin ka. Ta mga no makitak di ko bra ijay. Imbag lang at pang salaknib ka. Maya! Awan nagpaiso ti umayan di taoy. Kaslagit din limaw at iwaig. Yahoo! Makalanguya kon. Naimbang agpaiso ta simurtak ken Anggal. Ay, ganoon na. Alang ano daw. Ikatemon day tagaus mo, taglangoy kan. Kumisbo aglang dito igay. Walang Anggal. Yahoo! Kubra mga. Aha. Nagatugayam ti bakla dito yung baryo ah. Mabutang day ti may salanga kubra. Na. Anya ka dyan? Apay akas lada magkutkuti ti takarutan. Aha! Nagdakil mo da kubra. Abang Anggal! Abang nagpukaw nga! Tulungan na. Abang Anggal! Ni, dara-dara ka matay! Tulungan na. Iban na kay hospital. Di ba kaya nga bagkada ng Anggal? Salpag ka ngobeng. Awan sir-survive. Apay nga tagririyaw iji abanda. Tulungan na. Pare! Anya napasama!
Apa yan nakadata ka dita? Tulungan nak balay. Kani, apa nakarwar pa dita? Ay, ha? Darat tirun rumwar. Kinagat na ti kubra. Ano niya? Kubra? Wan pare, tulungan nak. Ipan ako ni hospital. Ay, delikado pa rin. San kan sabot kung mabot di hospitalan? Aguray, imbag tinalak tayo buling ka. Nya ti pangusaram di tabalay. Iwag natukawan. San nga guwaras ti gita ti bagim. Jakayat. Tulungan ka lang harutan. Apaya di mo kayat. Saan ko nagasapuran di tulong mo? Mayatan tirig na. Anya, kasalo ang maya tirik nam. Marigirigatan kan. Sige kiti, agplastar ka, tayo delikado kan. Saanan ko na kitam na kabalagon ti Magdal. Sigurado ka pare. Ay, naimbaglaan ang tawan ti Madi na pasamak iti anak talakay. Un nga rod, imbaglakit din ta ni karag tinatukkaw. Ay, kumusta ngay gayam ni Karag? Di ka indiretso da di hospital, di kalman. At dapat kunanakan ka? Awan pa mag. Kunana mo ta mayatin ka no. Nasaya at ang aron no kasta. Ngam nagado ti mabalin a pagkagatan na di kubra. Ije pala ang putotoy naman. Kunaman kami ni pare karag. Ako bra ka no, di pututoy na. Amangan mo't nga, no, ti panagkita di kubra, di pututoy ni karag, kat ulag mo't lang. Ay naagpaisunay tako na lakay. Ay na, daitan katikong kunak. Di naktumagamin patpatyan. Anya ngayon ita. Kunak man no kunam apatayam dejay kubra no makitam. Ayan na ngayon. Awanan tinumar day tapot mutoy mau. Pagisbuam laangan. Anya kalagit din nanang. Ampay, di ka lang asyan kanyak nga anak mo. Awanan tinamnama amadan ka pa iti apo ka. Amangan numay mayat paikit di Kaysamat ama adda anak ngam sigurado abaybay am tumatlaang. Sigurado asyak tumatlaang ti mga sikasaw. Dayta. Sige, ingka manan ijay waeg ta isarunom nga ipakagat dayta itlog mau. Anya gamit nanang. Jak maklaw. Nga awanan numar na dahi ti pututo ikaw. Ay na! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Mare, amangan no adda extra akwartam, pautangan nakman pay laeng. Ha? Mano ko mamare? Uray sa nga ribo la ko mamare. Awan ngamin ti iso amin mi ije balay. O sige, pautangan ka kumare. Ngam pangaasim saan ko maamabayag ta masapol ko mati kwarta. Huwin mare, di ka madanagan. Tano makasweldo nila kay ko ije pagtrab-trabahuan na. Bayadak mitla adagos. Okay, awan parikot kumare. Pautangan ka. Ay na, agyamanak at talaga mare lani. Nay, nakagatang kamot iti bagas, bakit?
Ayun lakay, adda na utang ko asa nga ribo kin ni Marilani itay bigat. Iso tinapang ko ingatang itibagas ken natang iti palengke. Kasta ka de. Hay, naimbag man tada kwarta ti kumarem. Wen nga rod lakay, saan matkit di anaimot dayjay, lakit di adda kwartana, ken agbayad iti husto nga aldaw. Hala, syakton ti agbayad iti inutang mo, apaman na makasweldo ak. Wen lakay, ala, agi na nakabiit, kalpasan na, inka agdigusan. Adda sa ganak apagdigos mo, tamangan tayo matan. Ayun ba kay? Manungay ti sweldo iti maysang aldaw yay pagtrabahuan niya insan. Ay, nalakalaang insan. Umdas laang nga ipakan iti pamilya. Awan pa'y kiti ti maururnong Ngam, kasta talaga ti pamilya daw. Anos laang. Sa bagay makidia. Makapasen na ay nga rod. Kahit si kangay mat insan. Kasla sensado ka matitan. Makitkitak dagiti post mo iti Facebook. Sakto lang insan. Un gayam. Adda ti singasing ko genga. Anya day ta insan. Ti inaramid ko ngamin iti daga nga impatawid day di tatanggaw. Inlakaw kinsan. Iti damaw. Agpangadwa akmet ata kasla sayang. Ngam dyan naglakwak iti daga. Isaw, tinagpuunak ang nagnegosyaw. Ha? Nalawa mo ti daga medya probinsya insan. Nung ay padasa mo ti mangilakaw, uray basi lang nga disaw. Iso ti pagpuuna. Padasa minsan. Isaw tinagrogrog yan may kinibakit kaw. Kaasi na, dimur asmatan tinigosyo may. Bakit? Anya nga tangag paiso no padasak ti ibagbaga ni insan to ni. Kat si kaman lakay, awan matdakas na no padasam. Padasam taan. Ala, planwak man ana imbagday ta. Medyo nalawa mo't ngagpaiso ti daga nga impatawid ni tatang kanya kaya probinsya kahit. Mangilako akiti basait. Wen alakay, no day tatikunam, suportaran ka. May mayat sa ngagpaiso ti agnegosyo. Ngam ti makitang tangdana kiti inaldaw. No makaila ko ka iti dagang, anya ngay tirugyan ta negosyo dito'y syudad no bilang laang. Pampanunuta ka mangilako ta kuma iti bagas. Bagas matla nga gapo iti probinsya. Ay kasano ngay ti transpo no bilang laang. Di ka matanagan bakit? Nagsaritaan mi kiniinsan to ni, nga uray ilako na kanyak ti may sa alugan na. Ken saan na apabayadan agulpe. Uray inutak ka no. Ay naimbaglakit din taadda insan mo akas kin ni Tone lakay. Wan nga rod bakit? Nasingpet ni Tone. Awan makunakkan ko na. Paray, naku na ni boss nga, imbagam ka no king guana, maudi alawas mo dito, say, tita alawas. Iwan pare. Tapay nga paray. Ada ka di sa bali apang gadamaw, iso asan ka na sumrang. Awan pare. Adalamapan ko asikaso na di probinsya. Dualawas ko siguro ijay. Kalpasan na, agsubli ak madlaan dito syudad. Kasta ka day, agawin na. Agsubli ak tulat ta dito, inubilang laang pare. No kasta, mangrugi kayon iti negosyo yo apaglakwan iti bagas mare. Wen mare, padasan mi man kin nilakay ko. Naipasimpa mi mo't tanjay sangot ibalay mi. Dayjayan at ipwesto apang rogyan mi. Nasaya at daytaan na panunod yo mare. Bareng man no agklik mare. Agklik dayta mare. Amumatan ng runa dito syudad. Bagas ti kang runaan. Sa bagay matkit di Kat, saan nga rodan ang makitrabaho nila kay mo iti construction? Saanan amare? Nakuna namat nga ipamaysa na kano ti panagnegosyo na bareng iso ti ayan ti swerte.
Aywan amare, mayat dayta, ag tinulong kayo kit di nga agasawa. Hay, iso maglagaya makundi panaw ni Antonio. Iti trabaho. Tagaya, madati sana na sayata negosyo na. Ah, anyat kayat mo asawan? Agasem man. Sigo da karpintero. Ngamita, adaki din ti paglakwan da iti bagas. Nagarutila ko da bagas jo. Iya sango ti balay da ngay naramid da pistaw. Anya? Kintay may sapakas da amak. Adalogan ng tilukaw. Iso nga mo nga da illegal nga raramidan da naging agasawa. Ayun ah. Imposible mo't dayta. Sigod a karpintero. Kan may sa awan magtrabaho ni bakit na. Kasano kumamit ana pasamak dayta. Uwang nga raw. At dati illegal nga raramidan da naging jo. Kundi ang kada iti bagas iti probinsya. Patan sa mo sa bali nga lalako na. Ay amo dayta. Maloko na kaya mo na Antonio, mate. Siyak pa mate. Nyalaki din. Biglang yaman ngam illegal mat. Ay, deda pa ilang matilew tadagunggo na nga gilaklako iti saan arumbeng ngay lako. Wen mare, dayta ti kuna nila kay ko. Anya? Imposible man ngamin dayta. Sigod da karpintero, ngam ita, kalat matan nga ada negosyo da abagasan. Kan ada pa'y kunulugan dan. Anya? Ay, si kakit di mat mare. Anya nga tanumapan ka iti balay da. Taamuam no nagtaudan ti nagpuunan da iti bagas alako da. Oho, anya pa'y laang agapo amapan ko sa ludsudan, no amok tumat laang tipod na nga ramid da. Mare, Nakunapay nila kay ko. Akon di angkat dala kano iti bagas ija probinsya. Ngam adamat dadu maanayon ti negosyo da. Illegal day ta. Kundi negosyo ngam illegal may. Mare Panyang, saan kumamat akas sa ti ibagbagang? Narigatan. Ang mga no day ta pa nagsasaom iti saan mo anapanaknakan kat iso pa iti pakaisagmakam. Ah, Amuampay nga umuna, sakbay ka nga agib-ibat iti sao. Anya lakit di. Anya? Ay una yun apanyang dayta. Apay akas tat ibagbagana. Jakman amukan ko na. Anya laki din. No anya launay ati atraso mi kadakwada nga agasawa. Taapay akas tat ibagbagada itiliklikod may. Ay na mare, may salang ti kahit asawan dayta. Ah? As in apal. Kastalaang dayta. Umapal dalaang kada kayo. Isu at tiltila ti adda nga ibagbagada itiliklikoodan nyo. Ay, una yan aya. Naimbag kumamot no saan na nga ibagbaga nga adda illegal anayon ti negosyo may. Imbes anagmayat ti panagrugi may. Isuki din ti makadadaal. Ay, saan nyo nga itulok mare? No agpaabak kayo kat agkatawa day jay. Uray la agpalakpak ti upat alapayag na. Ay naapo. Isumadla sa bali ti rupa ni Burog Idigalman. Idi nagsabat kami di kalsada. Anya nga taaya ti basol takadakwada. Taapay akas jay da nga agsaw. Saan nga ang angaw ti ibagbaga ni Panyang nga illegal kano ti negosyo talakay? Una yan. Saan nga angaw talaga dayta nga ibagbagana? No sa bali la tao. Ang mga nuin kasok itan. Ay, saan nga aglablabos da diya babae? No siyak ti mapunuan kan kwa na, jak lamong. Hala, bay antapay laang bakit. Amom ngamin, no data nga grugrugi iti negosyo. Kasayaatan ti panagpakumbaba iti amin na banag. Sa bagay matkit di ngam. Ay, aglablabos mo ngaminon. Bay antapay laang bakit. Paliiwan tapay. Sino ay aday taburog, insan? Jay man katrabahuak ijay site idi. Idi nang rugi ka nagnegosyo. Nay,
Napanamaten imbagbaga iti tao nga illegal ka no tinegosyo may kinibakat ka. Anya? Tidakas na, uray iti asawa na. Isumat tinapan na imbagbaga iti kaaruba. Ay, kunam lano adda pamanaknagda nga illegal tinegosyo me. Ay, sos. San ang saya at dayta? Mabalin nyo nga idarom ida insan. Wen nga rod insan. Ikan nyo man ida iti pagnakman da insan. Apal dalang da insan. Iso akas taratan ti ibagbagada ka na kayo. Nagdakas ti apal da nga agasawa. Agasam man tabagas a negosyo, nagbalin nga illegal. Kasta ti tattao at umangtangken ti apal da insan. Iso adag ita ti banag nga agbalin na karay. Tapno adda pa nga ipamaysa ti agnegosyo. Mare, apay pudno ka di tinadamag ko. Anya day tamare. Napan ka kano, uji tersena ni Mare ising idikalman. Adaw kano ti tattao nga nagpig sa tingiwat mo amang ibagbaga nga illegal tinegosyo da ko Mare Berta. Ay katuwal na mare. Pudno day ta. Napanak ija ayan ni Mare ising idikalman. Nakunakpay kadagiti gumatgatang, asaan da gumatang itilako da Antonio nga agasawa, tamangan no kwa. Amumon Mare? Ay, sika talaga Mare. No maidanon day ta kada Berta nga agasawa, jakla mon. Anya ko man umaidanon. Awan parikot iti day ta, gaputa pudno ma. Anya? Pudno nga danayon nga illegal tinegosyo da. Aha, kundi pabak nang da, nga madama nayon na nga. Ew! Anya, kasta ti imbaga ni Lloyd aken ka bakit? Wen lakay, agasam man ti kinadakis ti ugali day di apanyang. Ado kano pa'y ti gumatgatang ijay tersena ni ising idikalman. Ngam iso kano ti ipukpukaw day di ababae. Ti awanan bain? Ay, anya launa yan aya. Ay na talaga ama punpunwa na kun iti day di apanyang. Idarum kun san lakay. Wan bakit? Agdarumtan. Uray nila kay na. Iso matinapan na indandanon iti sigo da busme. Imbaga na nga iso kano nga imikata kiti trabaho. Gaputa nagnegosyo kiti illegal. Aga sumanday ta? Anya? Ay, marmarwamdan. Talaga adakas ti apal da kadata. Di dalaan mo ti makipagragsak iti panagduras ti negosyo ti pada da atao. Awan day takadakwada lakay. Talaga adakas nga apal ti adda iti kaungganda. Inton Lunes, inakag-file iti darom kontra kadakwada. Ha, napunuan ako. Ayun Mare, adamo lang nakaibaga iti dayta kanya. Ay na Mare, no syakti sika idarum mon. Dayta talaga ti aramidak Mare, napunuan akon. Agasam man, naimbag kumamat numay sa lakadakwada ti agar aramid iti saan apudno nga istorya. Ha? Duada nga agasawa. Uray nila kay na. Napan na imbagbaga iti bosda. Nga iso kano asaanan asimrak nila kay ko ijay site. Gaputa nagnegosyo iti illegal. Anya lakit din nga apaldan. Anya? Ay una yun. Mainay na yun matay jay aburog. May samot asaan nga agpampanunot ti loko. Ay awan Mare, talaga asaan dang agpampanunot. Apal at timangken ti adda kadakwada. Malamare, idarom yo, idang agasawa tapno agnakam daman. Saan atil-tila ti mapanday bagbaga iti tawa pang dadaol kontra kada kayo. Ngay, naimbag man ta nagmayat ti pa nagre-relax mo dito indayon nyo kumare. Ay, katuwan Mare. Nagbara ti panawan. Iso nagmayat ti agrelax. Saan akas kadag iti daduma dita. Nagpudot lang arodon ti panawan. Igiddan da pa'y matinapudot. Negosyo da. Anya? Ay, sika talaga Mare. Jak amo no pangal-alaam iti kasta nga ibagbagam. Ay na Mare. Pudno ti bagbagak kunak tumat. Alaman nga rod,
Panak na kam, apod no day ta ibagbagam. Ita, tanapanan nag-file ni Berta iti darom kontra kada kayo nga agasawa. Ah, anya? Wan mare, napunuan damatan iti kasta nga ibagbagayo. Siyempre, apektado ti negosyo arinog yanda gapo iti bagbagayo. Naimbag kumamat no saan nga illegal ti mapanya ibagbagay ti tattao. Anya? Ay, saan mare? Saan? Inakman ija ayan da Berta itamot lang. Kayat ko akasarita. Anya? Kat kunak man ko nam apod no dagiti ibagbagam. Panak nakam kunak mat. Ay, anya lakit din. Anya? Asino, tinakaibagay ti day taking ka, bakit? Nila kay. Isumatimbaga na itay kanyak limabas dito'y balay. Anya? Ay, sus, kasano nga rod itangay? Kasano nupod no timbaga na king ka? Madanaganak nga rod lakay. Ang mga nupod no anapan nag-file iti darom. Ay, mapangka nga tayo balay da. Itamo ilaing. Mapan mo yung kasarita nga gasawa. Agpakaasi ka, oh. Ah, ay duwata nga lakay. Ay, awan, mabainak ka ni pare Antonio bakit? Iso asi kalatan, yung kalatan nagpasinsya ka na kwada, oh. Kasla mabainak lakay. Ay na, ikatam da itabay mo, oh. Panunuto mamabalinta ang makulong no pudno ang nagpile da iti darawm, oh. Anya? Italaeng nga umay kaagpasensya kada kami, panyang? Wan pare. Ala, pasensya kay kuman ano naglablabas kami nga agasawa. Anya apasensya? Amin nga inararamid yo apa nang dadail iti negosyo mi, kat nakaapekto kada kami. Ita mare, da kami matagpasensya kada kayo. Mare, Pasensya, gaputa intuloy ko ti darom kontra kada kayong agasawa. Ijay presento apanak nakam ti ibagbagayo iti tattao nga illegal ti negosyo mi. ay, pakawanan na kami kumamare. Aklunak nga palmilaang kada kayo iso ana aramid mitikas jay. Anya? Mare, panunutom kumamot ang agkumarita. Anya? Agkumarita, ngam apay nga rod ana aramid yo ti mangdadaol kada kami? Ha? Uray lipaten nak ako marem. Basta ituloy mi ti darume. Makita tila inyong agasawa. Ha? Ipakulong kayo. Tandaanam dayta. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.